Abakristaayo bamwakire na konvoyi obwashendekerezibwe Bishop wa Westankore barukuterana bandi. The Son and the Holy Spirit. Amen. Ogwabira Aakibiishopu okubanza okwija mu mwanya ogu. Ekyo wakati n'olwala amataka obajjajjaabo ato yongera kubongeza okuba bubbi oba baako kyokola kibi kye bakola obeeko kyokola oba essomero oba kanisa obulala. Omwanya gw'omukirwa mekanisa gye nokugamba kuba gwagiziremu ebikirizi bingi omwe abakristaayo bahiganasibwe na bamwe bakafererwamu ebyabo bingi naho basiimirirwa hango kureeba ngo bahikiraho abahanguzi. N'ekigambo kya Bishop ekyokusaasira ekanisa egyo byatandika ninye nayitandikireho ekasiisa ebintu byange ekantwala omu high court ekandaaza omuhome ekampiirwa omwoyo okakiza katonda bwahanga akekanisa egyo ekamalaho miliyoni 7 olunaku ogwo ezaabiri zitasente za buli ntusiima mukama habw'izooba eri kandi mazima ntwojana n'okusiima Bishop witu wa Westankore okututeekateekaho akatureetera his grace. Bishop wa Westankore ayorekere ko ekanisa egyo ebiire ry'omutaano mu bureberezi bwa Westankore nohashabire n'abandi okukunda obukristaayo. Ogire eki wagasha, ogire eki wakora ekirugumaho, ogire eki wayongera abyoshagire. Rero kworogamu wahirwa wabujunurwe akwakire akuhamagara gataho kandi akusime. Bishop Kwarigiroku yazo mu maka ga Dr. Engineer Silva Mugisha aho abugine n'abakristaayo bakatunga cyacuro kandi aho abugine n'abikiriza ku rugo mu madina gandi. We should always work together. We should work hard that we score in the goal of development so that we develop ourselves. We should fight poverty. Bwana mukuru wa Kitabi Parish Reverend Father J.B. Turnomujuni asimire enkora yo kwegita kwa madini. Abakristaayo we bari kuturetera ba Reverend we bari kuturetera twena tuketeranira we bari kutuhereza Silva Mugisha akatunywanisa muhereza umugisha neka ye yona egume nwine egume hamere hamwe. Twachaza ko Cardinal Wamala makaga fenga tuli bato mu bufumbo bwaffe era natuwa omukisa ne tuchaza ko Paul Bachenga naja natuchalira nasura wane nakubiri mu makaga ffe gano. So I want to endorse the message of unity because it is unity that will take us forward as humanity. Aakibiishopu bwatamazire biro 3 muri Westankore Diocese arakuburira njiri hamwe no kurambura abakristaayo. Gaja kwa Ben Muhozi hamwe na Abraham Muganzi.